uzmete da nabrajate bilo kojeg našeg bošnjačkog intelektualca, on je zavisan od državne institucije. A nemaju hrabrosti i smelosti i imam razumevanja tu. Ja sam imao hrabrosti, ali sam bio žrtva. Svi ovi 30 godina. Ali ne žalim zbog toga ovo. Jer ne bi se osjećao čovekom sa normalnim ljudskim atributima, dostojanstvom i tako dalje, poštenjem, moralom, ako ne bi smio da govorim istinu. I upravo ovo što činim svih ovih godina, ne činim zarad nikakvih ličnih interesa, jedino iz moralnih, nacionalnih, verskih obaveza. Ne mogu da gledam jer znam da dio naroda ne zna i iz tih razloga gde god mogu da stignem govorim istinu. Iako su me neki srpski novinari nazivali da sam nacionalista. Ja nisam nacionalista. Ne može biti nacionalizam ako neko kaže, to sam više puta ponavljao, da u Sjenici od 100 ulica samo 2 ulice nose naziv iz bošnjačke kulture ili po bošnjačkom imenu. Pa gde to ima? Pa zar je to moguće? Pa jesmo mi budale ili šta smo mi? U čemu je problem? Da li neko postavi prst i kaže, pa čekaj, šta je ovo? Mi smo ovdje na svojoj zemlji, to Bošnjaci treba da znaju, i mi nismo ovdje na privremenom radu ni u Nemačkoj, ni u Austriji, ni u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji, bilo gdje u svijetu. Mi smo autohton narod, imamo svoju kulturu, imamo svoju tradiciju, imamo svoju veru, imamo sve ono što imaju drugi narodi jednako sa njima. I ne možemo se osjećati i ne smijemo se osjećati poniženim, potlačenim ili počinjenim. Mi iz Narodnog pokreta ne želimo ništa drugo osim ono što imaju zemlje i narodi demokratskog svijeta, prije svega Evropa. Zar je to nacionalizam? Zar je to strašno reći? Zar je to grijeh reći? Evo, možda sam malo pretjerao, ali ovo što sam rekao, ove postupke će, da li ćemo i pokrenuti pred Međunarodnim sudom u Strasburu i možda kod nekih drugih institucija, zavisit će ako za to obezbedimo sponzore. Jer Narodni pokret Sandžaka nema novaca, mogo je imati, možemo i sad imati novac, ali treba da vodimo antibošnjačku politiku. Ja sam to govorio javno, mene su Srbi nudili kad sam bio u parlamentu Srbije i kad sam bio predsjednik opštine, evo sad ovo nezavisno za novine, sve su mi nudili, ali da sarađujemo ili da pređemo u juli ili da ostanu u SDA da sarađujemo. Preko šta nudite, saznamo otprilike šta hoće. Kaže, nema problema što ti treba, ćeš stalno, sad u Beogradu, u diplomatiju, ćeš para na banku, mora ko ništa o tomu. Kada potpišemo autonomiju Sandžaka, kada pređemo u radikale. Odgovor je bio, dokle ćeš da se zajebavaš? Dokle ćete vi da nas uništavate? Evo, to bi bilo ovako, otprilike, meni je žao što vaše televizije ne organizuju okrugle stolove. Ja ne znam još da treba da se desi. Imate lokalne medije, kažu da se oslobođeno od jedne vlasti druge, ali ja ne vidim nikakve promjene. Čujem da je Jedinstvo postalo privatna televizija, bila i ranije privatna, tako da je promijenilo vlasnika, da li je to tačno, ja ne znam. Ali ni tu ne vidim ništa ovo. Pa zar nije normalno da sada kad se radi o prostoru, životnom prostoru na kojem Bošnjaci žive, da kažu nešto na toj televiziji, da se pozovu neki ljudi koji ne moraju biti Bog zna šta pametni, ali koji misle glavom, imaju nešto da kažu, izvolite, recite, se slavite s ovim ili se ne slavite. Nema od toga ništa. Zašto? Volio bi da znam odgovor zašto, zbog čega. Da li samo zbog večite ministarske funkcije Rasima Ljajića i Ugljana i zbog kuće koju je napravio na opštinskom zemljištu i ko zna još šta je napravio. To mi nije jasno. To treba oni da objasne.
Ja sam htio toliko reći, možda malo od propukla srca, nemam kom drugom da kažem, jer nemam pristup na medijima. Ja sam zamolila da niste jedini koji nema pristup medijima, ali ne mora se biti na medijima da bi zaživjela neka ideja. Ne može bez medija, verujem. Može. Teško. Verujem da je teško, ali je temeljno kad se radi drugačije. No i moje pitanje glasi, rekli ste da je ovo i dalje velikosrpska politika koja ne dozvoljava Sandžak da bude jedna posebna regija, ponovo drobi... Sasvim prirodno bi bilo. Da, ponovo drobi ovo područje, drobi i sam nacion bošnjački, ali mi niste odgovorili, odnosno ja nisam shvatila iz vašeg govora zašto bi Srbija u 21. veku, koja ide ka Evropi, se plašila sad regiona Sandžaka, jakih Bošnjaka, kad bi ona bila još jača ako je bošnjački korpus, recimo, jak kao manjina. Pa dobro, mislim da zašto se plaši? Ja mislim da nema razloga da se plaši. I ovo što sam ja govorio i što govorim svi ovih 20 godina, ja ne govorim, mi smo protiv separatizma, mi nismo za nikakav separatizam. Ali ova zemlja i ova vlast kaže da je za demokratiju. Kaže da je za evropske, za uključenje evropske unije, jel tako? I mi smo za to. U čemu onda problem? Pa ne možete vi tražiti demokratiju, hoćete u Evropsku uniju, ali nećete evropske standarde i modele. Pa gdje to ide? Da, ali opet... Ali šta, pazi... Gde je koren straha? Je li to strah vlade Srbije da regionalizacija može pokrenuti separatizam i rastočiti Srbiju? Ili je strah od nekog drugog? Mislim da su, ja sam malo prije pomenuo Peščanik koji uglavnom redovno slušam i tako dalje, gdje sami srpski intelektualci govore o nekoj vrsti ksenofobije, o nekoj mitologiji, o nekim zabludama i tako dalje. I to je činjenica, to stoji. Ja ne mogu da shvatim predsjednika ove države koji se predstavlja kao demokrata, imao sam priliku da ga slušam u Ujedinjenim nacijama, pomislio sam sad sa sobom, o Bože, gde je ovaj čovjek bio za vreme 5-6 godina klanja, ubijanja po Bosni, po Kosovu, po Vukovaru i tako dalje. I često puta postavljam sebi pitanje da li su oni svesni toga šta rade, pa samo foliraju se, ili u stvari radi se o nečemu drugom. Gospodine Suljeviću, što se našeg predsjednika tiče, zna se gde je on bio. Za to vreme je pokušavao da spasi sebi glavu. Ako se sećate, bio je na onoj crnoj listi, borio se protiv Miloševića, nego ja tražim konkretno da mi odgovorite. Zašto bi Srbija danas se plašila da Sandžak bude region? Ja ne vidim nikakve razloge u tome. Da se plaši... A moj odgovor jeste upravo da smo protiv separatizma. Je tako? Nema razloga da se plaši. Dobro, a koji je onda problem? Ako mi na ovo pitanje to treba pitati Tadića. Zašto se bošnjački korpus plaši da formuliše svoje zahteve ovoj državi? Jer ona ih u suštini od Bošnjaka i nema. I ne možemo kriviti vlast sad. Da li mi na stolu imamo pripremljeno? Bošnjački korpus želi od Srbije to. Pa taksativno navedeno. Da. Ili imamo samo od vas ovaj govor? Ne, imali smo. 92. 25. oktobra i 26. oktobra i 27. oktobra bošnjački građani Sandžaka su se izjasnili šta hoće i izglasali su autonomiju Sandžaka. Da je tako bilo? Da bi i kasnije Ugljanin i Ljajić izdali. To je problem. Zašto su to uradili? To trebate pitati njih. Gospodine Suljević, ja mislim da su plaćeni. Ovaj narod, kako god okrenu,